nahuye n'umutipe kumbi yanyine akaje ndabona akaje dakari bigenda uko nyine nawe ubyumva nyine aradusiga mu nzu nyine hano munga yugura bafri miteye ubwo mugabo naramukomerekeje ariko warabimwemereye namwemereye gute kandi yandushije ingufu abizigure yaragufashe gogo sana n'umuzungu abyaranye n'umuzungu ndafise umwana w'umuzungu twanamurira afise imyaka 7 sinanzi gutandukanya umunyu n'isukari sinzi gutandukanya indya ziryoshe n'izibishe urumva nturi umuhungu uri igihumbu ngenge se yambye mbi inzi kandi mbi ihora inambuza n'ibintu byinshi Isaac TV ho One amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Isaac TV mu mihingo zitandukanye. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe utarabikora sinzi icyo urindiriye. Ini Isaac TV igerageza kukuronderera exclusive aho turi hose aho uri hose kugira tukuzanira ibintu biryoshe tuguteramishe ama story yose aryoshe. By the way akanyumga kani imbere yanje n'umutobe ni mutobe voilà. Ndi kumwe rero n'umwigeme siziko ari umumama siziko n'umuririmvyika n'umumama aha n'umumama ariko umuririmvyikaze bana nabonye indirimbo yose navuga ati no ndabaye interesse vraiment kandi ndamurondere tuyage n'abakuzi ba Isaac TV ndabugize mama ni sawa meze neza ndashima burya iki kinyobwa cyitwa iki izina ryaje riragoye vraiment abakinywa nkawe bacha bakimwe bacha bamenye cyari cyo okay reka tuje ku ijambo amazina yawe nyakuri niyo nkuru Donata izina ry'umuziki gift uko nkora ibintu bibiri ntumbona uko muri comedy bamenye kuri Donata umuziki ni gift Donata gift reka je mfate kwanza gift origine ya gift ya jiva urumva n'umugenzi wanje twagiye gukorana ahantu ndi yande muri kwine video hama abura kuntu yandika izina ryanje arangije arandika gift hama ndabye muri phone yiwe sanga handitse gift ndavati wako cyanyitse gift ngo nabuzi izina ryawe ndangije ko mbona impano wakoze n'ibintu wakoze muri video ndabatima gift tako nandika uko ndumva ndarikunze ndarishimye basi bitako ndarikunda nyine sawa gift yatubwiye ngo n'umumama w'abana banga batatu abana batatu uri mu muziki watangiye ryari ni vuba cyane umuziki wa mbere usohotse muri uku kwa gatandatu nyine mugabo n'ibintu nakunda kwa n'abantu bakora umuziki cyane nkumva ndawukunze ava yuko njya muri comedy nakundaga umuziki nakoze umuziki wa mbere muri 2010 baratujya mbere kuko turana buno nyine baratujya amahera ntiwasohoka hama ndabireka takunda twarinda ndabihagarika mugabo ngiye muri game ya cinema menyana n'abantu nkaza ndabiganira nyine hama bava turakora byose birashoboka bitakora ndakora game y'umuziki ego sawa je narakunda kukubona no mu comedy sometimes ukina mu movie nibiki ubifatanya gute ubishobora gute ni ibintu bigoye my friend nawe kubwira ko ni ibintu bigoye cyane mugabo ko ndabikunda byose ndabironderamo akazoza kiwanje kandi ndabishaka ndabishobora byose ikintu cyose gifise umwanya wacu ego abana bawe n'abahungu n'abakobwa mfise abahungu babiri n'umukobwa umwe bakuravye bakamuraba mama ari mu video ariko araririmba ariko ararapa ariko nje maze kumunda indirimbo ariko ararapa usanzwe urapa mu bisanga niyo game vraiment nabonye ko nashobora bitime yo kurapa kako nagerageje yindi biranka nibuka bwa mbere nagiye gukora ahantu muziki ndarungikira larijo arabati oya uhindura indi style ndakumbindura style ya rapper mbona kwishobotse okay sawa John ko ndaraba mu platform yawe umenga ntaboneka neza n'indirimbo yawe wanashima imwe iri kuri YouTube yindi hiyo atari wawe why YouTube urumva
naragize ndasaba ya YouTube yagiyeko kwako nsanzwe ijya YouTube inkurikirana cyane ijya nashize ijya ndirimbo yiwanje ndaba kugira ngo bajya abafanzi bankurikirana muri comedy bamenye ikindi gikorwa nkora banze bakimenya hama ni bakimenya ndafise indishane mugabo sindayikoresha ubu ni ya comedy mugabo nayihagaritse gatoya kugira ngo mbanze umva nayihagaritse kuko igihe ndayitangura sinari bwabone manager maje kubona manager ndayihagarika urafise manager wa comedy pana umuziki mugabo umuziki nawe naho harufasha gatoya sawa umuziki ugiyemo umuntu w'umumama nkawe umumama nkawe kuririmba bihisuri yahe kuri wewe ubisigura gute ubona basi le monde cyangwa les fans bakwakiriye neza abantu barakwakiriye neza iyo ndirimbo yawe kujya wavuze ati reka ndashire kuri channel ifise subscribers benshi kugira ndakuyikurikirana barayikurikiranye neza nkuko babishaka ego barayikurikiranye bamwe nasanze banazi izina jiwanje barayirabye bamwe barambwira ko ruku abandi bava ko ruku abandi aravuze ngo ndagusabye ushubire muri comedy mugabo abandi bampaye ingufu abati korana ingufu ureka ubwoba beshi barabimbariye muri komande ureka ubwoba ugurura umuhogo nanje bimpa ingufu ikiracho mu muryango nk'umugabo wiwanje ni turi hafi turi kumwe hafi mugabo nagerageje kubimwumvisha ndabati nimba unyizeye reka nkore ikintu nkunda indoto yiwanje ndayishitse nimba utanyizeye nawe ndamenya ko utankunda urumva aravati ntacyo kora ndakora wanashima umuziki wa mbere namusabye intwererano ndabati ndagusabye ufasha nongereze ku buryo fise nikorere umuziki arampa abana bawe bose barasangiye papa oya umwe wese afise papa wiwe babiri umwe wenyine ni afise papa wiwe abandi babiri basangiye papa wo turi kumwe sawa ugerageje kuraba jina na video zawe nukunda kurekura imishatsi n'ama video yawe menshi ukunda kuba wifungira ugatambara mu mutwe ni kubera urazi impamvu imishatsi narisukisha cyane kandi ikindi cya kabiri ngiye muri saro muri casque kwa n'amaso ngo yafise dogere nini cyane kwa muganga barabimbujije musanze urabye kera avubu narisukisha nambra ama plante mugabo ngiye kwa muganga kama amadogere wararenze mpaka no kubura umuti wawe reka ibintu byo gukogota ibi ubu kwega imishatsi kujya mu makaske bihagarike none siko ndabihagarika nta numwaka uheze haciye nk'amezi maraka ni nk'amezi 3 nimba 5 horibi ego niyo mpamvu okay sawa turagiye mu muziki wawe turagarutse mu muziki wawe gato hama tuvemwo tuheraheze bigariro mu bindi buzima bwawe usanzwe ubamo ko je ndakunda cyane ndakunda n'abakobwa ndakunda kwinjira mu vyo wacu cyane kuravuga mfite utuntu twishi abantu baba bakeneye kumenya iwanyu ariko ntacyo turaja koza muri ivyo umuziki ufite indirimbo zingahe ubu imwe yamaze gusohoka ifite video yindi nayo inshasha rumva renda kutera inkuru eba ni muntwenge ndabasavye iyo ndirimbo rashasha iri mu cyongereza yari rero mu cyongereza iririmbe mu cyongereza njaho gace sinagafashe nubwo nafashe ibyo ngiye naririmbye mugabe ibyo daririmbye sinegere ndayifata mu butwe mbabare vraiment na kare byananiye mu kindi kiganiro nizina ry'indirimbo wapi kabisa njenzi ibyo nakoze byonyine kuko twariye kuitera ndamuhereza ibyo yanditse abindura mu cyongereza ngicyongereza ntacyo numva sindakubesha vraiment nuko nyine bimeze na titre no indirimbo ni yandi ni sija uri mena Thailand okay Thailand wera Thailand ni indirimbo ni yandi ni gwanje none indirimbo ni gwawe utazi izina ry'indirimbo yawe nje ndakubwiye ati indirimbo y'izina basi izina yitwa indirimbo yitwa indirimbo muri kame indirimbo yitwa uri igihumbu kuri kene yiwanje terende nawe kuri kene yiwe w'icyongereza afise kunabihine kuko brese ragiye yiga ibyo rundi yiga ibyiwe duhurira kuri studio araririmba nanje ndaririmba mugabo sinafatire neza ibyiwiwe ubuye n'umuntu aguye ati sha ariko vraiment gift ivyo muziki mani wo bivamo vraiment wishura gute namubarira komeza umbarira ndabivemo kuko umbwiye rimwe ndabivemo
bimpa inguvu binyongera ikiro kimwe umbwiye ubwa kabiri nongera ibiro bibiri kuko ntushobora kugira umwana mve mu kintu ngiye nshatse nkunda ushaka kuba ukirimo utagishoboye yewana nawe ndagishoboye iherezo nzagishobora ntawe uvuka rimwe ngo yuzure ingoma sawa duhego gato freestyle urugendo rwanjye nawe rwabaye urw'umwijima sinzi twagiye urugendo rwanjye nawe rwabaye urw'umwijima sinzi gutandukanya umunyu n'isukari sinzi kugigesha nturi umuhungu uri igihumbu nturi umuhungu uri ikigwari yabofa iyi ndirimbo ni true story rumva ni story yiwanje warigeze gusohoka nawe ukwiye mu bahungu nkura mu bakobwa naguhaye urukundo ariko ntuzi gutanga care ubuzima bwanjye bushuje inyuma nk'imodoka itera reverse umubiri wanjye wawuduburaga nk'imodoka zo mu gitondo urumva sinzi gutandukanya umunyu n'isukari sinzi gutandukanya indya ziryoshe n'izibishe urumva nturi umuhungu uri igihumbu bisuri sawa suko naririmbye mva ndaguciriye muri make ni inkuru zakubaye korerize ni story yakubaye ego nabiririmbye kabisa byambayeho urakundanye n'umuhungu arakubera ikigwabo kigwari warakundanye n'umuhungu akubera igihumbu namuhaye care ariko nta rukundo sawa tugere ku bibazo bya nyuma byo guherahiza uri umukobwa of course hajya uribuka exactement igihe wahura n'umuhungu bwa mbere bwa mbere the first one urayibuka uwo munsi izo ntambara my friend kweli je nibuka shaka kumenya uri muri ihe situation hari habaye iki wiyumvise jewe muri make natwaye inda isi imyaka 22 guca 22 kwanza afise imyaka 20 nahuye n'umutipe story garuka inyuma rumva nahuye n'umutipe kandi n'umurundi my friend umva uwo mutipe umugenzi wanje mvanye umugenzi yarazanye no mutipe aramubyara wiwe kwa kunda basore ujya mudemu namukunze vraiment abati namukunze kuko ntugira ikibazo turagenda wiwe nyine ngo tugende gusura mwene wacu ife kumbi yankine yakaje ndabona akaje ndakariko bigenda uko nyine nawe ubyumva nyine aradusiga mu nzu nyine abantu munga yugura bafri mwite y'ubwo mugabo naramukomerekeje napima ibiro 35 icyo gihe umva systeme cyatse kwivuga mu wabyumvishije numvugishe urumva guhera uyo munsi bitari nuko yagufashe kongo ego kubera yuko nubu mubajije afise umugore aravuga ati njewe nubu mvuze ati ngenda afise ingorane aritanga n'umugore aramubwira ntituvugana nta gukwegana nta biki mugabo we yarabyemerera vraiment yuko yagufashe kongo funguye pana kuvana mu niwe yamfunguye afise imyaka ariko warabimwemereye namwemereye gute kandi yandushije ingufu abizigure yagufashe kongo sana kandi hari kera mu gihe twabyutse tutarafunguka neza mu mitwe kera ariko icyo gihe risi wowe wacyufatiye nafashe inda mfise imyaka 22 n'umuzungu wabyaranye n'umuzungu ndafise umwana w'umuzungu tubanamurira afise imyaka 7 mwabwara ururimi rubi kwavuze ko tugicyongereza atakitadu twavugana ururimi rw'iwabo nyine sinzi kuntu bagwita nyine numbatse n'umuzungu wawe Fransa itandukanye Ifaransa n'urundi rurimi rwabo ego twarakundanye mva ahantu urazi ko umukobwa aciye mu buzima nk'ubwo araronka famiye mu rugo bibanye neza ini Bujumbura ndaronka bandondera akazi ahantu mva nari ntagiye gukura hotel Umuzungu arankunda ivanye n'ukuntu ari imeze iki sinize nta ururuga n'umwe narinzi mugabo Umuzungu arankunda nyine turakundana umwaka n'inusu imyaka 2 kwanza abaraguhereza ikibono yagiye mfise inda ntabizi kandi nawe atabizi ariko muravuga
ego twaravuganaga mbere mugabo ko narongoye rumva uri umugabo ukabona umugore warimo aravugana n'undi muntu babyanye ntubyifata neza umuhungu kazi w'umurundi nyina yese ko aboroka. Sawa, gift niyo turatera story rero mwavyumvise Pole kuvyakubaye kuko ndumva ufise kahise kagoye gato akazi gift atukora naho bo muhamayira n'akazi nyamaki akazi mu mama kwica kuroga byakeye kazi ntakora n'ubumaraya ibyo bitatu mugabo ubundi bwose mbona ko ndonka cash je nagakora kabisa. Ikintu ingeso ufise utifuza ko abana babazozigira nizi ingeso mvise utifuza ko abana banje abana bazozigira uvuga ati je ndafise ingeso ariko sinoshima ko abana banje bozigira. Ingeso ya mbere mfise nifuza ko abana banje bagira umva ingeso yanjye mbi inzi kandi mbi ihora inambuza n'ibintu byinshi kurenga ku mategeko y'umuntu umva kurenga ku kintu umpatirije nanze rimwe kabiri umva ndakubwira ati oya rimwe oya kabiri naho wagira iki umva abana bange ndetse ntibazagira ingeso yo sinzi kuntu nakivuga mu kirundi yo kwinangira umva bakivuga gute ntifuza ko abana bazogira ingeso yiki Tom none nje yumva iyo ngeso ndimo ndayivuga mugabo yansize ubumeze gute n'ingeso y'inyabakirasi gutarayivuga ntitwayitaho ndayibagiye ko ndayivuga umva mu rundi rurimi umvi yo kwinangira sinzi kuntu nayivuga kwishima si ukwishima kutumva hari igihe umuntu akubwira ikintu mugabo nje bivana n'ukuntu yakikubwiyemo ndasaba abana baje burema ntibazobe intumva intumva wabivuze ibitandukanye kuba intumva njewe kurenga amategeko wahawe uyampaye ku nguvu ntashaka ko ushaka ko tukora hamwe ubwo ugashaka kundenza nitwumvikana umushinga nahe nuko Bize baba Pole ko nzi abahungu dukunda gutegeka n'ubwo udashaka gutegeka nje arantegeka ariko umva hari ibintu ntubambwiye ati reka umuziki reka kina comedy byambere yabinsanze no kwahukana neza cyane kubera yuko uraraba nabwo to wansanze nimba ntiyabisanze ndabikambwa yasanze nje meze nk'umusitari mu mutwe ndabikurikirana cyane by'imiziki urumva kandi avayo kuturanda bati arabizi mu ndotanye n'ibintu narabimubwiraga ko akundi wicanye n'umusheri icyo mvuga ati nge nkeneye uko duheze ikiganiro uhuye na Miss Erika umuhanuri muhuye babahaye uronse nk'akanya ka 3 minutes gusa muyage umuhanure we nk'umukuriye umusista umumama wo muhanuri je ndamukuriye ego ndamukuriye mugabo nshaka ko ntamukuriye mu bindi bintu Nisereka nge sindamukurikirana ndamubona mugabo sitora sindazikora kuntu itwara nge sindabikurikirana sinavuga ngo duhuye ngo namuhanura kandi ntakurikirana ibyiwe kandi sawa Shani Queen nawe nuko nyine umuririmbyi gazi nawe ukurikirana ni Shani Queen ndamukunda cyane sawa gift ukunda cyane vraiment sawa gift reka ndagushimire hama courage song yawe yari yakuyobeye ariko ngo yitwa ngo umuhungu w'igihumbu Umuhungu w'igihumbu niko yitwa titre siko yitwa kameme nje nagusobanuye kuva mbere titre y'indirimbo umuntu ashaka kuyireba kuri YouTube yandike gute kuri YouTube umuntu ashaka kuvuga ati reka ndondere indirimbo ya gift reka nayirondere yandike gute kuri YouTube reka twadresse abantu barabe impano yawe barabe ngene witwa kuri YouTube mva gatoya njewe musobanure kwanza ibintu by'umuziki ngese mbwa mbere ngenda byinjiyemo Nosabwe kandi indirimbo ya mbere soze sindabimenya sindabimetiriza kuntu bigenda ibi. Okay, dushaka indira gatoya. Ushaka kubwira adresse umuntu y'indirimbo uvuga ijya sheni yawe uvuga cheno yawe ugacuvuga n'indirimbo. Tuvuga indirimbo ko ndazi ko indirimbo tari kuri cheno yawe. Vuga indirimbo basi izina ry'indirimbo.
Nati titre y'indirimbo yiwe. Ariko gabana we gift. Andika gift rero kuri YouTube murabe mu store aje neza indirimbo yarimanye na Thailand. Ya bien, en tout cas ya bien, je nayikunze. Video urabona ifite arrangement bien, waravu nu vya fresh swaga. Ntayo ndikuva ko ntayizi. Mugabe iki kintu ngo Titre yakunani. Si yanane ndashaka ndonke commentaire yo kuntu. Ntayo nshaka. Rindi. Commentaire yo kuvuga ko indirimbo yanje yananiye. Ni ushaka? Ibyo nshaka. Akunze Indirimbo yanje nje yananiye. Titre yayo ntayo nzi, umurongo yayo ntayo nzi. Ntawo nzi. Bana merci beaucoup. Urumva yuko gift mata muramutse wa muzungu ati hi. Nuko nye. Nocha na frana nuko nyine. Sawa, bana Juma Jukes behind the camera, Jenny twa Isaac Classic ni Isaac TV. Tubona twibutsa yuko mipira Isaac TV n'inkofero zimeze neza cyane ziracari gura none. Nanga. Mbwira bunyene ndazambura ni 25000 complet. 25? Ni 30 ni 30. Gift ni. Ego. Zayigura. Ariko bana. Urazi niho yajya mu minota 2. Minota umwe. Yumva. Merci beaucoup rero bana nimero za telefone ngizo ngaho kuri screen yawe. Jenny twa Isaac Classic imisi yose ibiganiro biteza kugushikira stories zose zitandukanye. Nari kumwe na Gift Mata atubwiye byinshi ku muziki we ariko ati n'ibintu ntavyaze ntumbaze. Lokinene bana shaka commentaire abantu Shaka commentaire. No shaka commentaire zo gutuka. Ego. Oya gishaka commentaire. Gishaka commentaire batubwire yuko bishoboye cyangwa atabishoboye. Ego. Irakenewe mugabo hari impamvu nabinyegeje. Wandaza kubikubwira urandaza kubibwira tonye turi babiri ubunyine. Mugabo sinshaka kubivuga ubu. We n'abafana bawe muri imenya je nahejeje. Merci beaucoup Juma Jukes. Bye. Isaac TV. Oh.